Biyag ti tao. Naimbang nga orasyon gagayam. Itagundaway sa balimanan nga istorya tintay drama dito YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Ngayon kami sagot kada kayo. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Ti awanan bain a Claire. Addan to aldaw day jay ang babae. Oh, apay nga gungot ka mata na nagawid, bakit? Ay, naikatak iti trabaho, gapukin ni Claire. Ah? Noon niya lang amin tinapan na impulpulong iti boss mi. Anya? Anya nga ita, siya akong tinapukawan iti trabaho. Ay, nagsakit na talaga tinakam ko iti daydi ang babae. Sapay la ko mata isot ti sumarunong nga ikatan ti boss mi. Anya? Ay, amangan no si katina kabasol, bakit? Anya, dayjay a Claire ti patyam, idinto ta siyak ti asangwam. Ha, agpampanunot ka kadi, ah? Amukan, Karen. Amok dagiti ugalim asaan na nasayaan. Iso adyak patyan ana ikat ka iti trabaho gapo iti sabali a tao. Di ko namkid diakit, basol mo. Anya? Oh, sa di naman ang tipapanam. Nakabalas ka, mate. Mapanak iti ayan ti gayom ko. Ijay ayan ni Lisa. Mapan ko sa ludsudan. Barang agkasapulan dapay, ijay pagpapaayan na restaurant. Ay, kat mo na. Anya ay nga rot, katawan mo ten trabaho. O sige, inakon. Barang madanon ko ni Lisa, ijay balay na. Itangal daw ti amok a day off na. Sige, agan-anat ka. Anya? Inikat da kay iti pagtrabaho, mare? Wan mare, naikatak gapo iti dayja ang Claire. Apay ngay? Noon niya laditan timpulpulong na iti boss mi. Agasam, imbaga na kano at tunggal awan da boss, ag cellphone lang tar aramidak. Anya? Addan to aldaw dayja a babae. Saan lang may satel daw? Ay una yun? Iso nga imayak kan kamare. Amangan no agkasapulan pa iti boss mo iti restaurant a pagpapaayam. Ay, wan! Apag iso kapampano ti may sa akadwami. Sige, bayam. Kasaritak to ni boss inton bigat. Awagan kan tumare. Sige man nga rod, mare. Tani, awan trabaho kita. Amumot nga ado ti babayadak. Taad dalending ko. Wan, di ka madanagan. Ha, awan trabaho na, kunam, Lisa. Wan, madam. Naikat ngamin itisigo na trabaho na. Kasta ka di, kapin anom? Gayem ko ni Karen, ma'am. Di kay madanagan. Ado ti experience na. O sige, nasayat nga rod no kasta. Ayabam nga rod inton bigat, tagsarita kami. O sige, madam. Hello, mare. Mare, nakasarita ko ni boss. Umay ka kano inton bigat. Kasta ka di? Ay na, agyaman nga rod, mare. Awan na nyaman na. Isungag sagana ka ah. Masapakan to. Wan, mare. Uy! Adagayam ka barbaro akadwa tayo. Naku na ni boss, asika ka no, tinangisirakan ko na. When John? Ay, Karen, iso ni John. John, ni Karen, gayam ko. John, ba't ngay bagbagam? John na adi. Ay, alaman langan. Hello, nice meeting you. And I'm happy to work with you. Kasta akmat ka da kayo. Ay na, naragsakak. Gaputa nagsisingpot kayo amin. Kumusta ti aldaw mo, bakit? Nasayat lang tamot lakay. Ngam, Ne, apay, adamanan parekot. awan matkit di. Ngam ni Lisa ah. Hay, awan latat nagbaliwan na. Pabidalat na. Kunamlan asino. Anya? Kunaklakit din no agpada kami a food server. Saan mo't gayam? Isumot ti adda ijay counter. Kaya nga nga rod, kat iso matital kan jibusyo. Sa may sa, dahi tamo ti inaplaya matrabaho. Iso adi ka ko magreklamo.
Nabayag kaya managayem mo ni Manang Lisa, Manang Karen. Awan, apay ka di. Awan, nadama ko lang. Ungayam, nabayag ka din nga adda dita counter? Wan, apay nadamag mo ti kasta, Manang. Ako, awan, nadamag ko lang. Naimbag man, awan ti mapukpukaw a collection no kasta. Ha? Oy, ibagakan ka dito ngamda tala ang ti makam mo. Anya? Amok namin ti ugali ni Lisa, no may papan itik kwarta. Naalis to day chay. Kasta ka di? Iso siguro ano maminsan kat masyur ti koleksyon. Ay nasaya tayong bagam dayta. Iti kasta, si putak dagiti gargaraw na. Anya, kasta tinakunagan ka ni Karen? Well, sir, iso siguro ano maminsan kat agkurang ti koleksyon tayo. Pacheck man gaputan na bayag damat nga gamam mo. Iso anas ka na pangkin tayo dahil sa sir. Narigaten. Katuan na. No kasta nga rod, ibagakan ni mo na. Iti kasta, sukatan na ni Lisa ije counter. Anya, kasta timbaga ni Karen, lakay. Wan, imbaga na kano dahi ta ka ni June. Anya, Iso ano maminsan masyo-short ti koleksyon tayo. Ngamin, adamat gayan ti sana nasayat nga ugali ni Lisa no may papaniti kwarta. anya. Iso apangkan tayo no pudno dayta. Iti kasta, sukatamon ni Lisa ije counter. Narigatan. Apay akasta matenter aramidam, Karen. Ha? Nakadkadlaw adakas ti apal mo ka ni Lisa agayem mo. Iso akasta ti bagbagam. Kat pudno mat, ati dug ti ima day chay. Nang runa no kwarta ti pagsasaritaan. Anya? Napanaknakam ka di dayta? Tapno dayta ti ibagam iti bosyo? Ay nakarin. Ni Lisa lang arudan tinang tulong kan ka tapno maadaan ka iti trabaho. Ita, iso pa iti tadaalam iti mismo abosyo? Basta, jak kayat ti ugali na. Kunam lan asino? Kunam no iso ti akin kuko iti restaurant. Baon a baon. Lisa, manipo din ton bigat. Tumulong kan nga ag-serve kadagiti makan. Siya kun ti agyan iti counter. Sige, ma'am. Awan parikot iti dayta. Nasaya at no kasta. Mabit lang, Lisa. Adda na kaibaga kada kami may papani ti ukalim. Anyat kayat yung sawan, madam. No sa anak ngagbidot, iso siguro ano maminsan kat masyo-short ti collection tayo. Gapukan ka. Anya? Kas itinakunak. Adda na kaibaga kada kami. Iso manipo din ton bigat. Ag-serve kalangan iti makan. Karen, adda ka nun nang ibagakan ni madam. Kastamat din ka ni sir. Saan ka nun nasaya at ti ugalik no maipapaniti kwarta? Ha? Kasta ka di? Ala, asino ngay nga ta? Ay, jak mo, mare. Ay nabayagan nga agtrab-trabaho ak kadakwada. Ngam, italaas to eh. Ngam, ayos lang. Sana parikot kanyak dayta. Tawan mo't kinapudno na. Agtrabaho akit di tinasayaat. Ipakita kadakwada asaan apudno ti ibagbagada kontra kanyak. Anya? Pampanunutak nga mga nun ni bakla tinang ibagay ti daychay. Tamanipod pa idi. Kaya't natagyan iti counter. Ngam, saan nga imanugot ni madam? Kasta ka di? Wan. Ngam, narigat mo ti basta agito dulatan. Iso baybay akon. Jonah, nasayata na granata ita. Day off ngamin ni Karen. Isong awan. Kaya't ka man nakasarita. May papanitian niya, Manang Lisa? May papaniti na ibaga ni Madam mo na kanyak. Ha? Kinapuno na. Iso nga imbaga na at tumulong aklangan nga ag-serve iti makan. Tada ka no na kaibagakan kuha na asan nasaya at ti ugalik. No may papaniti kwarta. Agpudno ka man kanyak. Sika ka diti nang ibaga kada madam. Saan nakagumurakan ka? No bilang taaklo nam ti kinapudno. Kaya't kula amaamuan. Manang Lisa, sana siyak.
iti uray ka ano man, tsak marami dayta. Ha? Kinapudno na. Amok no sino tinakaibaga iti dayta. Gapota na sa una matla kanya. Anyat kayat mo asawen. Kato ni manang Karen tinagapo na dayta azao. Anya? Wen, syaktiin mo na anang ibagaan na. Aklo na ka nagbidutak matang, gapota na mati Angam kalpasan ti manungal daw. Napanunot ko, asan apod no. Gapota madlaw kumatkan ka, akayat mo nga ipanagna kada madam. Asan apod no ti ibagbagada maipapankan ka. Nasaya at tasimangpat kan Karen. Karen! Awanan kay tibain. Lipata mo nga kumarita. Ni, apay, anya ti basol ko. Di ka man naging didi. Agasam, si ka lang arudan ti tinulungak. Tapno maadaan ka iti trabaho. Ngamita, dadaulan nak pa iti boss tayo. Ha? Ita, amukon na si ka tinang ibaga kadakwada nga atidug ti imak no maipapaniti kwarta. Dito isango ni boss, ibagam kadakwada, panagnagam no pudno timbagam. Ay, ay namari, pakawanan na ko ma. Awan pa managnak ko. Naaramid ko la dayta, gapo iti apal ko kan ka. Anya, mismo ako marem, pagaramidam iti saan anasayat. Gapulaang iti apal mo kan kwa na. Anya, klas iti panagpampanunot dayta. Aklunak nga damat bidot ko. Gaputa na mati akadagos. Ngam na ipanagnak ni Lisa asaan apod no, dagiti pamadakas mo kan kwa na. Pasensya kayon, ma'am. Aklo na, bidot ko ti amin. Lisa, pasensya ka kuman kanyak. Ma'am, Pakawanan nakman, kastamat ni Seryo. Gaputan na mati kami adagos kadagiti imbagbaga day chay a babae. sana nasakit tinakam ko. Gaputa ang mukmat nga awan kinapudno dagijeng imbagbagana. Kan talagang awan aramid ko akasta, madam. Wan, amumi dayta. Tanapanagnakan min gapu iti kinabayag mo. No apay anamati kami adagos iti imbagbaga je kumarem. Gapu iti dakas nga apal nakan ka. Kumpurmila ditan timbagbaga nakan ka apam madakas. Asaan met apudno. Ala, at titisweldom Karen, ala emon. Agyaman, sir. Pasensya kan ngam nagsaritaan mi kani Mamyo amaudin nga aldaw mo itada ito dito restaurant, ha? Ngam, sir. Kasapulak ti trabaho. Pangasiyo ko ma, didak ikatan. Pasensya kan, ngam saan mi akayat ti trabahador akasken ka. Adadaelem ti padam ataw. Sabay ko ma, tamawatan nak, ha? Sir. Nilisakit din at imawan kada kami ti dadaelem. Idin to takabarbaro ka laeng. Sa may sa, isupay tinang isarakan ka dito eh. Mala, sabay ko mata makaamiris ka. Anya, inikat da ka manan iti trabahom? Wanla kay. Siguro, gapo manan iti saan anasaya at nga ugalim kan aramid mo. Kasta lang arudon ti makagapo. No apay nga inikat da ka iti sigod at trabahom. Gapo iti kinalaing mo amang dadal iti padam atao. Ngamita, inulit mo manan? Agbababawi ang iti naramid ko lang ay. Uray agbabawi ka tanalpasan ti amin. Naramid mo. Anya nga ita, awan man ang trabahom. Lakay. May kadwadaytan nga naramid mo. Sapay kumatag nakam kamutan. Pagyamanam, no adapay mayat ang mangawat kan kang agtrabaho. Gapo iti kastang o agalim. Oh, anya, naawat ka kadi tinapanam ang nagaplayan? Saan nga rod lakay? Doon a restaurant tinapanak. Ngamuray may sa. Awan nang awat kanya. Daytan ti bagbagakan ka. No saan mo kumaan nagaramidan ni Lisa iti saan anasayat? Nalambit nga aging ita. Ket adda ka pay lang agtrab-trabaho ijay. Oscar. Ay ket aganos ka ah. Anya nga rod. Inaramid mo mo't deta. Titakderam.
Ni, si kamot gayam ti masabat ko, Karen. Lisa, Dandan di ka na ilasin Apay ngay akas lang imisit kamutan. Saan ka na napudaw kasi ti sikod? Kan, papanam, apay nga daymot mabangkito. ko, mapanak ijay ayan da tata istong, inak makisak ka. Ha? Makisagsak ka kaitan? Di mat kadurman mo di ti kasta trabaho? Pudno dayta, ngam gapot ang awanan ti mayat ang mga awat kanyak nagtrabaho. So nga awanan ti choice ko. Anya? Mabisinan dagiti anak ko no sa anak nagtrabaho, Mare. Iso anas kan nga agano sa basit mat nga minti sweldo nila kay ko. Ay, una. Anya ngay nga rod. Kat sapay ko takabayatan ti panagsakam. Maamiris mo dagiti bidot mo. Wan, Mare. Naamiris kun dayta. Kinapudno na. Mababain ako na kan ka. Gapo itinaaramid ko. Nala, baybay amon day jay, Mare. Lipatan mo tinapalabas. Tinapatag, nakamiriskan. Amin nga ramidam, adda katukad na. Katno kayat mo nasaya at to ti pagtungpalam, nasaya at matngarod, ti aramidam. Bueno, gagayam, di tan dinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Musical scoring, Eli Palacio. Ensurat ni Mary Tisay. Isagsagot ka na kayo ti YouTube channel tayo, Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami.